Wait. Uretse gatoya. Don't scroll away. Wizamura itonde. I see you have time to watch those loud empty videos. Nagiye kumbona kenshi ufata umwanya ukareba ziriya video zidafite icyo zivuze. But can you give me 1 minute? Ese wampa umunota umwe nanjye? Just to listen? Kantega amatwi ukanyumva. Many have left, but you stopped. Dore bamwe baragiye ariko wowe wategereje urahagarara. That pleases me. Ibyo binteye impuhwe. And as a reward, I am going to give you a miracle. Nanjye rero ndashaka ngukorera ibitangaza mu buzima. One that will change your destiny. Hanyuma nkwereke ukuntu mpindura igeno ryawe. But you must listen carefully to my words. Ariko ugomba kubanza kwitondera amagambo yanjye. My name is Jesus Christ. Izina ryanjye nitwa Yesu Kiristo. From the day you were born, kuva umunsi uvuka, I have always watched over you. nabaga nkureba rwose ngucunga. I have blessed you. Naguhaye umugisha. And I have shielded you from countless disasters. Kandi nakurinze ibibi byose bitabarika hamwe n'ibiza. Disasters that could have destroyed your entire world. Nakurinze ibyari kukurimbura bikagukura kuri iyi si. I have never left you. Ntabwo nigeze ngusiga. And I will never leave you. Nta nubwo nzagusiga. My child, can you do one thing for me? Ese mwana wankorera akantu kamwe gusa? Share this message with everyone you believe is worthy of a blessing. Sangiza abandi bantu ino video nyuma yo kuyibasangiza wowe witega umugisha. You must do this before midnight. Kandi ubikore mbere y'igihe. If you do, bino nubinkorera, I promise you will receive a blessing ndagusezeranya urakira umugisha greater than any you've ever known. Umugisha umurenzi iyo wabonye yose. I will grant your heart's deepest desire. Rwose umutima wawe ndawuhaza. So go. Wowe bikore. Share this. Isharinge. I will never forget what you've done. Nuyisharinga ntabwo nzibagirwa ibyo urabukoze. I love you, my child. Mwana wanjye ndagukunda. And may God bless you. Data guha umugisha.